Uwiteka nyir'ingabo ibyaremwe byose Mana bigushime. Asometa ibice bine n'umurongo wa cyenda ureko wacu umurongo wa cyenda. Iki ni cyo cyerekana urukundo rw'Imana muri twe. Ukicyo cyerekana urukundo rw'Imana muri twe. Nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone ikitwereka urukundo rw'Imana nuko yatanze umwana wayo. Siko birivuze. Barukarere komeza. Muri iki ni mu rukundo ruri. Muri iki cyo gutanga nicyo kira mu rukundo. Suko twebwe twakunze Imana. Ahubwo ni uko Imana ariyo yadukunze. Iki nicyo kiri mu rukundo rw'Imana gutanga. Icyo utanze nicyo kiba mu rukundo rw'Imana. Igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Regera buryo ntabwo nashaka. Icyo uzanye nicyo kiba kigaragaza urukundo kuze kiba kiri mu rukundo rw'Imana. Sagata imbuto y'ubuntu ituba imbuto y'ubuntu. Ntimwageze mu bakera baba muri ya n'umunyago. Iyo bavuga ngo umuntu n'umunyago n'umuntu usutanga. Nta muntu bavuga ngo umunyago atazatanga. Ni ukuvuga ngo kuba imbuto y'ubuntu ituba niyo izituma dutanga. Nubwo utazutanga nta mbuto y'ubuntu ituba nta kugira warapfuye. Usa no kumenya ngo umwe aho hanyuma ushaka cyane muraza gusoma ijambo ry'Imana muje gusoma ariko reka mbe kuvuga utuntu kaduta nabonye abantu baba mvuge imbuto y'ubuntu ubuntu niki icyambere nukurwa n'ineza kugira ngo ufashe ukereye gufasha. Ubuntu nukurwa n'ineza kugira ngo ufashe ukwiye gufasha. Nicyo bituma n'ineza iba mu muntu ikazi ukwe kugirira neza ushaka ukwiye gufasha. Twe tuzadufasha badakwiye gufasha. Muzanarebe niyo umuntu akoze ubu agakora uko ari umutunzi niwe batwerera kuruta ukene. Kandi twari dukwiye kugira ngo tugufashe ukene kuko niwe ukeneye gufasha. Imigani muraza gusoma imigani aho ngaho ni igice cya 19:22. Ikindi ubuntu ni igikorwa umuntu akora cyo gushimisha ubabaye. Ubuntu ni igikorwa umuntu akora gishimisha ubabaye. Birumvikanye. Nubango rero itorero ribabaye rikagira ikintu kiribabaje umuntu akagira uwo ngo akagira ibyambuto y'ubuntu azavuga ngo reka nkore nshimisha ubabaye. Hari umuntu ubabaye hari umerewe nabi reka mbikore kugira ngo mushime. Icyagatatu ni igikorwa ukorera umuntu atagikwiriye. Ni igikorwa umuntu akorera umuntu atagikwiriye. Ubundi twebwe twarabo gupfa Imana itugirira ubuntu. Nuvuga ngo Imana yatwinisha icyo twari dukwiriye guhabwa iduha icyo tutari dukwiriye guhabwa. Birumvikanye. Imana yaragushanije twari dukwiriye gupfa itwima gupfa iduha kudapfa. Ubwo ni bwo nuguha umuntu icyo atarakwiriye guhabwa. Nibwo muntu gutanga icyo utaka kubisikanya. Nuvuga ngo tuba dukwiye gutanga ariko kubera imbuto y'ubuntu kuri ukavuze ndabisikanya. Hamwe sinahasobanuye gushimisha ubabaye. Samuel wa mbere igice cya 15. Aha kabiri mvuze ni imigani 11:25. Tito 2:11. Icyagatandatu kandi mutera umusozi ari makuhabuka. Umunezero wo gutanga nibyo navuze. Umunezero wo gutanga ni ukuvuga ngo umuntu yuzuye umunezero wo gutanga tibisa n'ubwo. Iyo umuntu yuzuye umunezero wo gutanga Imana umunezero nicyo kindi kigize kidufasha gutanga. Aho muraza gusoma urwandiko Paulo yandika Abakorinto ba kabiri ibice 9:2. Abakorinto ba kabiri 9:2 12 na 15. Urwo rwandiko cyagatanga umunezero wo gutanga
ngo ntidutanga kuko twanezerewe, oya, ariko dutanga kuko gutanga bitera umunezero. Icyakabiri ni ukwigana Imana. Gutanga ni ukwigana Imana, kubera yuko Imana niyo yabanje gutanga, kandi twavuze ko ari kamere yayo. Ntuzose ubona umuntu ukaratanga, ntuzose ubona nawe kuratanga, uzubwira umutima ngo mutima wanjye ndagushimye ko niganira. Niko bageze batuganye ngutema kose atatemye ngo azayitema umurundi mwifizinda mwizitega kasi isomima nimbalima kutayika uje gusoma aho uze gusoma Abaefeso ibice 5:1 bitanga no kwigana Imana. Abaefeso ibice 5:1, Yohana ibice 3:16, Abakolosayi 3:12. Nkunda bahizanditse Abaefeso 5:1, Yohana 3:16, Abakolosayi 3:12. Icyanyuma aricyo cy'umunani. Ikindi kiza kidutera gutanga ni umwuka wera. Umwuka wera uri muri twe. Umwuka wera agira uruhare runini mu kudufasha gutanga, kuko nawe azatanga. Ariko reka dusoreza. Umwuka nawe azatanga, nicyo gituma umwuka azadufasha. Soma urwandiko Pawulo yandikaga kuri Korinto ba mbere ibice 12:18. 12:14. Urwandiko rw'Abakorinto ba mbere. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwo ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Agira gute? Asakabira ukaba ni gutanga. Umwuka wera agira uruhare rwo kudufasha gutanga. Muri ibi bintu 8 hari ikintu kibuze, hari icyo ukenye. Niyo mpamvu bikugora gutanga. Niba ususi bikaba muri we, ni ukuri kw'ijambo ry'Imana tuzonanirwa gutanga, tuzonanirwa gukora kuko uzi inyungu ibirimo. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha. Amen.